تفسير سورة الفاتر أم بنا ولني آيتان فلانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه سبيري سوية هجرية باكلي أني كمناني أني بناني أني ناني شهر الجمادى الأولى من هجرية سانكالو دورنا بسويني وفلانا دي كمي جاتي من بامبولو سعودية كجاتي ميلاد النصارى كجاتي با فلاني مغا أني فلا سانكالو تاني كلنا بسويني ومغاني وورنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل إلى آخر الآية. وهذا أيضا من قدرته التامة وسلطان العظيم. نهاية من فنفلني من بألاك الشيبايا دفلنا كم مسايا أبود إيرانا ko ale ala a ye sufela kolo n'a ka dibi ye ka tilefela kolo n'a ka yeli ye. Wagatiw dɔ la a bɛ tile ɛriw dɔ min na k'u fara su ɛriw kan pour k'u bɛ dala kɛɲɛ. Su ni tile bɛɛ kɛ ye ɛri kelenw ye. Wagatiw dɔ la fana a bɛ se ka su ka ɛriw dɔ tile kɔnɔ ka tile janya ka tɛmɛ sufɛla kan. Wagatiw dɔ la fana a bɛ sufɛla janya ka tɛmɛ tilefɛla kan. Mɛ su ni tile bɛɛ kɔni san kurukara min ye sɛmaya dɔ wa tilemafɛla de dɔ wa nɛnɛ wagati dɔ wa i bɛ ɲɔgɔn falen de kɔni. Su ni tile bɛ ɲɔgɔn falen de ka taa. Nin bɛ Ala ka sebaya n'a ka masaya de yira an na. Yuliju layla fi nahar. Ala ko ale Ala de masa ye n'a bɛ sufɛla dɔ tilefɛla la. A bɛ wagatiw dɔw la a bɛ su surunya ka tile janya ka su ka ɛriw dɔ fara tile kan. Wa yuliju nahara fi layli. Wagatiw dɔw la fana a bɛ tilefɛla fana dɔ sufɛla la. Ka tilefɛla ka ɛriw dɔ fara sufɛla ka sufɛla bɛ janya tilefɛla bɛ surunya. Wagatiw dɔw la fana u bɛɛ bɛ dala kɛɲɛ. Wa sakhara samsa. Ala de masa ye tile yɛrɛ kisɛ ni a y'a kɔlɔ wal qamara ani kalo. Kullu yajri li ajali musamma. Nin bɛɛ bɛ boli ka taa wagati de la wagati min n'a dɔnnen don Ala bolo a fɔlen don Ala bolo. Min ye diɲɛ wuli wagati. Tile bɛ boli ka taa dan min na o dan sigilen de bɛ Ala bolo a fɔlen de bɛ Ala bolo a ka latigɛ kɔnɔ. Kalo fana bɛ boli de fa ka taa wagati de ma wagati min fɔlen bɛ Ala bolo. A ka lahul mahfudu la. Zalikumullahu rabbukum lahul mulku. Masa min ye ninnu kɛ dɛ ninnu de y'a tigi Ala ye. Ni a kelen de kan ka bato foyi kana fara a kan.
manam masami nye sufela do tilefela la ka tilefela do sufela la ka tile kolo awye ka kalo kolo awye ani dolo munum be sanfe nu be sankaba noro ani ni tile ni kalo ni be boli fo kata wakati min ala yire yo fo jalikumullah wa rabbukum masami nye nunun ke ode awtigi alaye lahul mulku marali beye ale de tayfana ni ala kelempe a wajibira masami nye nunun kete a wajibira anka ni ala kelempe de bato anka na foy faraka marali ale de tay walladhina tad'una min dunihi abake kamunun wale kufara alaka abake kamunun bato kufara alaka minale asinami wala andadi munu nye boli uye ani bato fe ngure munu nu bake kafara alaka yani alihatan allati tad'unaha bato fe munu nabu bato min dunillahi kasuroni alate ube nabu bato kafara alaka abake ka umin kede donc ala fule ka irana kaka bato fo nunu ma yamlukuna min qitmir munye tamaro kolo fara jemani mimbe tamaro kolo antura be tamaro korofka wode qitmir iyado arabu kanna qur'ana kono ala bo o sabade fo tamaro kolo la nagir woye woni mimbe tamaro kolo ko fe fatil woyede garini mimbe tamaro koro a chamancela woye fatil qitmiri woyede tamaro kolo fara jemani mimba anture qitmiri ode awa ala ya yira ka bato fe nono mun taye monoman jolende min taye iride ni ba bato min taye dingnyo sode min taye suude kaburu kuno ni ya fara ala ka wele ni ba bato ala ko tamaro kolo de fara jemani mimbe tamaro kolo imeleke o nyogona hakke nemate aka bato fe nono bolo o nyogona hakke nema ataka bato fe nono bolo janku nake awye إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير إن تدعوهم نايا كبتو في النون نايو ولي min taye al asnami de min taye andadi de naye munun dila ku bila malika sawrawla kawbu bato ku kawgere alala intad'uhum naya ka bato fen nunum wole la yasma'u du'aakum itaka waleli meyere muni mabe min bolo boli ebe joaka ka wala ba mewa jammadati atame minye fananta yede iride ebake kode bato niya wala ba mewa min taye sude ebe kaburu kuno ebake ka wole aba mewa atame in tad'uhum la yasma'u du'aakum nayu wala utaka wala le utame yani alihatan allati tad'unaha min dunillah bato fe munun nabu bato kafara alaka la tasma'u du'aakum utaka du'u nunu mede li'annaha jammadun la arwaha fiha parce que jammadu de do femmi nin tala munun tayo bole wala usamiu ala sagira kafo akwa ka bato fennu nabu wala limin ka utame aiwa harin nu ya me fana mastajabu lakum utese ka ujabiu harin nan tara ni don ka ba do ko min be fo su ya ba me abese ki jabiwa atese ki jabu atame harin na ya me atese ki jabi ay la yaqdiruna ala shay mimma tatlubuna minha awa utese foi la fana be mun nyinu fe fana utese ka foi ke awye abe mun nyinu fe utame haru nu ya me abe min nyinu fe utese ko awu jabi ko ke awye parce que c'est tout ye aya tobe ube
o samma sajabu lakum yawmal qiyamati aw yawmal qiyamati do fana parce que ni aya la ala ya nyugona na ala ko yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum aw qiyama do be kafirani aka fulanka fo yayin fana ye mogo be fe ngore bato ka faralaka ka fe ngore ka faralaka jinya kono kele folo atika woleli me kele fulana na ya me ibe min nyina fa tese kake shetai sabana yawmal qiyama do abe kafiriya abe fisru wala yali ke ni ka bato ni ka woleli aba fo untigala nintene bato atuntene bato de atuntene wala de ay yatabarrauna minkum la nyine munye qiyama be bariya kabo aguma min taye kaburu tigide qiyama be bariya ma qiyama kene kay min taye jammadatu ni fenwore me qiyama do be bariya kabo ima komi no nana aya wore kono ala ko man adallu mimman yadu min dunillahi man la yastajibu lahu ala ko mogo juman be nafili lendo ala ko mogo shite mogo min fili lendo ka mogo bo mogo min ni ebe ta ke ka eba ke ka fenwole min teseki jabi la yawmil qiyamah ateseki jabi fukata qiyamah wa hum an du'aihim ghafiluna aw abu kawlil min kefana u hakili talayre atado yere koiba kunna ya tado yere koiba ka kawele yere wayja husira nas awani hadama dembe fana bora kaburu kono farala nyon ka kayama keneka kanu lahum adaa wa kanu bi ibadatihim kafirina awani be jora kayama keneka fana aka bato fem nunum be ka wujugude ube fisru waliyalike ube kafiriani aka bato ye wala nimba wajibiyanka wodi yato bun khaymu ko qur'ana be tawhidi qur'ana be kata damina fo kata laba qur'ana be tawhidi parce que niye qur'ana laje niya soro qur'ana ka yoro do atake ka kuma tawhid rububiyyaka iba soro ka yoro do abake ka kuma tawhid uluhiyyaka ube aka yoro do iba soro be kuma tawhid al-asma wa sifatika ube yoro do abake ka weleli ke kata tawhidi ma ube yorodo abake ka mogo bali ka bo fu mushrikiya ma ube yorodo abe tawhidi tigu sarafo ube yorodo abe ewa mushriku ka janga katalifo qur'ana be bonni hunu kono qur'ana be tawhidi bali ma donc nunum ba wajibi anka fi ngore bato munum be jamana nunun kono min taye yiri yo min taye tunguye mun taye kuluye mun taye monima nabi bolon min taye kaburtige nabi bolon ala ko abu woleli min ka utame nu ya me utese ka ujabi awa yomal kama do aka kele bagawdiro aka kele nyogudo aka jugude do anu be kele qiyama kene kare be bariya ka bawma aka wolina ka bato be bariya ka bawma donc nunu nya yira min wajibile be hadama den be kade tawhidi kala kelempe bato foy kana faraka wala yunabbi'uka mislu khabir aw kabato fen nunu ala bese ka o kibariya ka min fo awye akabato fen nunu te seka aw kibarani oye do ba tawsirin tukula ay wala yukhbiruka bi awaqib al umuri wa ma'aliha wa ma tashiru ilayha mislu khabir biha mo tese kibariya ka ko laban foye ani ko be laba chogomi mo shi tese ko nyafuye komi mo min bado qala qatadatu ya anni nafsuhu tabaraka wa taala qatadatu kun illa nyine munye ko ala kamba yeredema akhbara bil waqi la mahalata manam ala puleka qatadata ayen koroke munya ko ala kamba yeredema mana ala puleka min fonni nyede ninde be ko ni wota do katemala ka koy min be fengore weleli ka faralaka min be fengore batori ka faralaka ala fure kai ka bato fen kala halam min foyete anini ka bato fen be laba chogo min lagara abede fule ni nyakoy penta do katimala ireka mota do katimala ireka ala fule ka bede fo min be ke ala fule ka bede ko be kitafo be kitake ala na nyana bol lagara awa qatada to ko min be ke de ko foto de fule ni la mahala min be ke lagara de min be lagara ko be min bolo min be juje lagara min be sara lagara min be fese lagara o de ka kuma fule
wala yunabbiuka mislu khabir mogo sitte saki kibariya ni kibariya e komi ala yere afule kanya fo yere mogo nima tawhidi deta ko e ko la ilaha illallah ko e fona beseka kika boli kunnaye nin fana beseka aka e wasu barka nyini inke e ko e ka sunna me fona kasiki ka sunna ke ika sunna ke la garala na nyana bo awa mogo sitte saki kibari komi ala chogo min be la gara afure korode iye fengore min batoya ala fule ka bere foye atika weleli me atadu ibe yere atese ki jabi yomal khama do be bariya ka boyma abe ke nyugon jugo abe nyugon dangay la kan skantanga يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يخبر تعالى بقنائه أما سواه على بنك باريا قال ما كنت دم فنسيلا على تنا أما كنت على تنا سيلا ما كنت فويلا دم فنسيلا وبافتقار المخلوقات كلها إليها أو كايرنا ينكون فنا قد دم فين بيد ما كبالي على لا دم فين بين ما كبالي على لا نالم ما كنت دم فين عليه وتجلله بين يديه كايرا فنا كو أديارا دم فين من ماما ديا دم فين من إبي جوني على نيكروكي يردويا يدويا لمبي جوني على كرو يا أيها الناس على كو هذا مدون أنتم فقراء إلى الله يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله هذا مدون أو به تجلم بكتا على دم أي هم مهتدون إليه في جميع الحركات والسكنات أو هذا مدون بأبه هتجكتا على دم أكلا مغو إسبت لندو أهتجلم على دم إني دالندو كي ولي كشجي ني على مي ولي كشجي بسكا ولي ni ala yi noro dugu koloka ebe se ka wuli ni ba fe ka da ala ma kiye ka da ibe se ka da akalla maga wo asabati lendo abebe ala de bolo akalla maga na asabati huwa ta'ala al-ghani anhum bijati ala de yemma sai ala kari lembe ala yere jati akari lembe ka bodam fi umbro wali haja qala صلى الله عليه وسلم والله هو ولهذا قال عز وجل والله هو الغني الحميد ودياتو على كو على دي كريم مساي اما كوتي دامفنا كو على دي تانونيندو ايا تانو ما تانو على تانونيندو جيا دونكنو لا غر دونكو بلو والله هو الغني الحميد ودياتو على كو على دي كارين لندو كابو دامفمبه بلو كو على دي تانونيندو إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. تمام على يكارفو أي هو المفرد بالغناء وحده لا شريك له كارني شيبايا على دي أبي على دي تاي مسمى جنيون تلو وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقوله ويقدره ويشرعه على دي تنونين دفنا أبي فينو فينك أبي فينو فينفو أي فينو في اللاتيك أي فينو فينك سريعي على دي تنونين دو نمبلا وكفي لكو إن يسا يجهبكم وياتي بخلق جديد أو أكو هذا مدون na diarani ala yembai tani au beye ka danfen kurawu da kuna tijiya kono ay law sala ajhabakum ayuha nas nayi ala jiya abe tani au hada madun wa ata bi qawmi ghayrakum ani abe munani mugawrewiye mununte awye وما هاج عليه بالشاب ولا ممتنيا ni magela la bolo ate desha la fana donc ala ura to la koya in yasha yujhibukum wa yati bi khalqin jadid na ya ala kanu hada madun abe tani aw ye kaw bojiya kono pew
kam mo werun nati jiya kono minu ni awte kelenye o ma jalika ala allah bi ajiji o te ko gele ala bulu o man gele ala bulu ala te deso la fana ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير ولا تزير وازرة وزر أخرى أي يوم القيامة على كل يوم القيامة دون مغورة جنوب تدا مغورة كفوي بوكلن كلني جنوب دبي أي على سوسني جنوب من كيكا جنوب يركاي مغورة على سوسني جنوب من كتابا كاي مغشيت مغكا دوني تلاغرا مغشيت مغكا جنوب تلاغرا بل munun ba ke kaw trompe jiyan kono ya galon shirawula ko ewa ikatugo aleko ko minye e ka doni ni ka garanti ni ka junugo ko ale ya ko bebe ale ka lagara atesa yete ya koro yero janko eta do fana bafo ni ni sira masina min fule ninye na umbala ni chinyate mogo be sira in kono alaka be junugo danne ka lagara ite lagara do maka kafiru yennin fo enyo maka kafiru ma fu ka jamaya ku ka tugulu ko u ka sirala woni na hamilu qatayakum umo fo ala yem munjabi wama hum bihamilina min qatayahum shay'a nkunni hada madun dusukun kera kelenye da ka kuma beke kelenye har na ya soro be salle be su maka kafir tunte salle tunte su yennin kuma fu e ya nyogona fu moteri mimbe maka kafiru law metori nyogona de be wala aka kuma kera kelenye har ni be salli ni be su anta fu ye kafiri de me kafiri nka moteri de nyogona fu lele aw dusukunde kera kelenye kuma kera kelenye ere be se mo doni ko la maka kafiru yennin fu ka jamai ko yettu gon kon kasirala yomal qiyamah do ambaka junubuta ala ko te saka foyi taw ka jamaka junubu lo te saka foyi tala foyi wama hum min qatayahum min shay wama hum bihamilina min qatayahum min shay aku te saka foyi taw ka junubu la ede be saka muka hari ba yomal qiyamah do hari ni ba ko karasa do tanka junubu la itese hari fa iteso janko mogore nunu mo nyogo halakire nube kalambalu halaki jamana in kono ya ninnin kuma suguye wodi ya to wakati benne ba fon ko jamana yi hammi wore bama jamana don ka kala de fo jamana don ka arabu kankala nube se ka qur'ana korodo chogomi jamana don ka ewa arabu kankala nube se ka ciden ka hadisa korodo chogomi jamana don ka arabu kankala nube se ka doni ka banyuma munun temino be se ku ka kuma ufamu chogomi suno fili tamambe din jamana kono de kuma chaman bake ka kumbo jamana kono hata gilembe minna kuno semini tumbe nim fo wakati be ako mo ka silamiya sariya kala de ako filibantiani jahiliya ko chaman min bake ka kumbo kana silama mantona ako hata gilembe mo la fiqhu be munum bolo silamiya sariya doni be munum bolo de donc ni filibanti kuma dama de be jamana fa awa ala fule ka fo ya ko mo ka junubute da mo ka yomale kama do de wayin tadu musqalatun ila himliha akon miskala dengenye bileni fitini nyogona akon niya mo anyini mo do fe ko akota ika junubula o kala na wala tajiru wajirata ujra ukhra wayin tadu musqalatu ila himliha niya anyini mo min fe dengenye bileni fitini hakke ko ako o nyogona ta eye ika junubula لا يهمل منه شيء أتسك فوي تعالى فوي أتسك تايك جنولا ولو كان جا غربا هرنا كيري بار مسرود فنها هرنا كيرا بار مسرود أتسك فوي تايك جنوبا بون كسر كوتشو دو يرولا أكو حتى ولو كان أباها أو ابنها وكل مسؤول بنفسه وحاله
aw de bena réseaux sociaux la kum mana kuma fo konni sira masina na yasro wewa filide do mogo be sirayna abeka junubu ka danne kelen kallagara esgay be kuma min fo be yere kalam ala ko miskala jara yomali khiyama don ni mogo min nana ema ko dengenye bileni fitini hake ko yiki jija ika atta aleye aka junubu ala ko ite saka fo itala hari no keri bal masrura hari fa na nanima karasa dengenye bileni hake apwa hake atanyen ka junubula ala ko itese ka fo itala ni ifa nanima karasa ewa miskala jara hake o tanka junubula ala ko itese ka fo itala ide o chogola imuso o chogola awde be sigi ka jamawu wala halaki ko teri gayere mume ko mogo bola ebu ulu ka junubuta la hawla wala quwwata illa billah ala kalinya siranya bilandu sukun kono de anil limaniya utese ka fo itala la yuhmalu minhu shay'un walau kana ja quruba itese ka fo ita mogo ka junubula hari no keri bali masurude fo itese kata إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة أو مغود ببغبغني قرآني ألا يا ببغو مغود ببغبغني قرآني مغو منهم بسرا أتيجي على دغولا وأقاموا الصلاة نمنو يصلي نتا جغولا نونو بسراو من ni ale be akelen be yoro min mogo nyaatala atesira alanye farda sali duru min fuleni nye utena a chogola abolo obesira obe bagabagani qur'anaya qur'ana to bagabagaw qur'ana be mogo de bagabaga jiren ka hadisaw be mogo de bagabaga min na kelen be yoro la be qaybula mogo site mogo nyaatala ni alate abesira alanye abe farda sali duru nata chogola ay inma yatta'iju bima jita bihi wulul abusar la ñine muñe ala ko ciide ma mogo de be waaju eni nin qur'ana min nana mogo de be waaju naye hakkili be mogo mununna hakkili nu dusukun kañ wonnu ha dusukun ñuman tigi ani hakkili ñuman tigi alqaifuna min rabbihim munum be sira utigi alañe alfailuna ma amarahum bihi munu alayu ñamrani miñe uyake donc ini qur'ana min nana nube baga ni wajulu minke nunun de besara be nunun tigi de nafade abe nunun tigi na nafade munun be sira utigi alaye munu alayu bila minna nyamran minya uyake nunun de be wajuni qur'ana yede qur'ana be nunun de lashra mi na ale kelembe yoro la niya yere abe ala kofo abe batola abe jamade chela men na kelembe yoro mi be ala sosola ngana mi jurubu to mi nyini odo ala ka fardaw tena chogola abafu yira ala ka fardaw yire te silamiya doye wulu be sira wa qur'ana nyaw qur'ana be wulu wajwa qur'ana to mo sugu wajwo qur'ana be mo de waju nim be sira ala nye qur'ana be mo de waju mi ala ya nyamra ni mununye abuke o man tajakka aw ala ko ni mo mi ni isene yara ki yere korosi ala sosoni junubuma fa innama yatajakka li nafsi i ka yere seniya ki yere de akore muñ ay o man amila saliha fa innama yaudu nafuhu ala nafsihi ni mogo miñe bara ñuma ke i ka bara ñuma nafa abe sage kana yere de ma wa ila allahi almasiru awa bebe labakata ala de ma ay wa ilayhi almarjun walmaab hada madem bebe sage kata ala de ma yawmal qiyamah do bebe laba ala de fe wa huwa shari'ul hisab ni be laba na ala fe alay masamminye aka kursili aka teli de aka kursili kateli wa sayji kullu amil bi amalihi ala be barakela kelen kele sarani ka balay wa in khayra fa khayru wa in sharra fa sharru ni mo minye hera ke ala bi sara hera lagra ni mo minye jugumande ke ala bi sara jugumande ma lagra bal ma an kasira lanye ñogo halaki min be nin jamana kono ni ñogon ta cinya foyi fana ta fon nin jiya joyoro fitinu nin jiya nafa fitinu ani nin jiya nema fitini e yere shi hakke mume ye munye jiya yere mume ye munye janko ka shi hakke ni
ni bete ka bara yorotinya nin galon nununa nin filibantiya nununa an ka sira la nye awa mo te sega mo junumu talla gara de hari denni ba hari denna fa hari ewa den ewa ini muso mo te se mo junubu koro de yawma yafirlu maru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri minhum yawma yasanu yughnihi la gara do hada madembe woni ibalima kenye ibe woli ifanye ibe boli ibanye ibe boli idenye ibe boli imusonye mogo kelen kelebe ado kunko mimbi yere bolo folo ebe o bolo folo bi sugula kabo mogo were tama ngo tuma me chide nya foko khiyama kene ka ko bese nan kolo be farlankoro hari chewu min tigera kabo ila jiya kono bolo ko la be sagila khiyama kene ka ina be wulide komi bayi woro chogomi be lankolo tan fulade be jo khiyama kene ka tuma me chide nya ni famba ise to ko chide ma ko ko cheni muso be lankolo ako ya aisha to al amru asaddu min jalika ako aisha to ako ko ka geloma hakili tara yoro me hakili jigina minna ko ka geloma do hammi min be mogola ireti inyati yere la folo hammi min be mogola ijil qulub la dare hanajira ado hammini kammi bolo do dusukumbe bo disira beni gono de kono ya kono fili bolo corona fili bolo dusukumbe bo no la de kani gono de kono aw be tilon kini ni la harade me balmo ni ta balide ni kera bidiya kuntigi de yi kera musirki kuntigi yi kera fili ewa fili banta sira do kuntigi kam go fili komi mugo munum be nin kuma sugufo aya do terigaina ni galondo alla ka junubu danne ka lakhara ni mugo trompere ni kuma inye kasabati terigain ka ube ka do terigaina ha yomali khiyama don e ka junubu dafalen be takadima alete sika fenta etala ete sika fenta letala me emin kera sabo ka le fili abe junubu min soro on nyogona be takada e ka kafaritaka parce que min nya fili ci dem fana yo fo akoni mugo min nye mugo wele kata herama munun tugura hera sirayin ko e sababula ube baraji soro ala bu ka baraji nyogona di ema e yere ta dafalen bi bolo ale fana min tugura kinyayin ko ata dafalen ba bolo kiyama me ala ka fasamanta kono ala bale baraji nyogona ta ka fara etaka parce que kera sababu ka bira hera la aha koni mugo min kera sababu fana ka mugo filide ka wele kata fili bantiya de ma emi nya wele kata fili bantiya ma ka junubu dafalen bi bolo lahara ale min fili la ka tugo eko aka junubu dafalen ba bolo lahara me ala bale ka junubu nyogona ta ka da eka ka fari yere taka parce que de kera sababu ka fili ni fana be de mais ni kelen junubu borala be ka doni ma boyla be ka doni dafalen bi bolo donc me ata nyogona de tara ka da eka ala kan kisala kan tangambali mo shika junubu doni te dam mo ka qiyama do be kunko de yi kunko e وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور يقول تعالى كما لا تستوي هذه الأشياء المتباينة المختلفة على باك كايرانا نينكو منو فلن نو تكلنye نونيا كلونte sugu كلونte نون تكلنye chogomide mana la nyini tawhidi tigi mu'mini ni kafiri mushriki fana tekelenyo ko chogodela wama yastawi al-a'ma wal basir yala mugomi nyefinye toye ani mugomi nyawba a chogola be yelike o yekelenya wa finye to ale nyaw minalate foye nimbe yelike ulu yekelenya wa kelente awa ni ba fe kam mu'mini ni kafiri tawhidi tigini mushriki misali ya fule tawhidi tigini mushriki yekelenya silama ni kafiri yekelenya utese ga kelenya komi ni finye to ni mimbe yeli ke ute kelenya chogo mede tawhidi tigini mushriki te kelenya o chogo de la awa silama ni kafiri te kelenya o chogo de la mu'mini ni munafiqi te kelenya o chogo de la wala julumat
wala nuru dibi ani noro ye kelenya alhamdulillah ni nyala kan nema am fule yele min koro sisa ala ta ko fe munum be ke sababu ye ka akurawun sarambe ala delala kan nusara ani kurawun sara sisa ambe dimi min na ambe yele min koro kelede awa mu'mini ni kafiri te kelenyo ku cogo kelende la tawhidi tigini mushriki te kelenyo cogo kelende la silamani kafiri te kelenyo cogo kelende la komi noro dibi chama ani noro te kelenyo cogo mide silamani kafiri te kelenyo cogo kelende la tawhidi tigi ani ewa mushriki te kelenyo cogo kelende la mu'mini ni munafiki te kelenyo cogo kelende la aha ولا الذل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور ولا جل ولا الحرور سمايا فنا أني كلايا ويكلني إبي سمالا أني نيمبي تيلكورو لا أني سمايا ويكلني وا تما بونكا سيري نونم بيفو أكو وهاجا مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين وهم الأحياء وللكافرين وهم الأموات akon ni nyen tale unde tale munu ni ala ya goshi mu'minin wala ulu de ye mugo nyana mawye munu nyana malendo ani kafirun ulu de suye donc mi suma ani tile korola te kelenye awa mu'minin ni kafir te kelenye o ma yastawi al ahya'u wala al amwat mugo min nimbala anyana malendo animbala ani ninye suya dalendo nintala ulu ye kelenyewa awa mu'mini ni kafir bo cogodela mu'minu de mogo ye nu nyana malendo ni umbula kafirun be komi sude kafir be komi sude mu'mini de ye mogo ye nimbe minna na nyana malendo kafirun nunu de ye suye mu'mini kafir te kelenyen balma odiya to doni ke bawo ko ni mogo ni ye kafir de tanu silamaka kafiru kanye kateme silamau kade kafiru be hinna kateme silamau kade kafiru be hadamaden gashe korosari kateme ni jamana silama jamana kade ukom min nawaqid al-islam islamiyya guruja fendero ni ba korodo ni ye kafiri fasamanta islamiyya ka hari ni be sal ni be sui bora dina kono foi ka tubi ka sagi kado parce que ala de ko te kelenya ala de ko mu'mini kausa silama kausa kafiri ni ko kafiri kausa silama se ye jongalon tiga se ala de galon tiga wodi ato ko be kafiriya min nawaqid al-islam murti kuma de ron nabi hada model la bo silama ya kono mo do be nonu fana fo baro yoro la gire yoro la haru date yere balo kuma do de balo kuma de do e ala ko kafiru ma ulaika humus harrul bariya ako danfen dara ko kafiri ka juguna be ala ka danfen be kafiri de ka juguna be silama koni ni abe salla be so ser kuma fula fora kota bulu mimba labo silamiya kono ka mushrika shirka kumbaba ka kafira kumbaba junubu bola oni kafiri te misala nyoko naire oni aka junubu na ka jogo be akausa kafiriya atani kafirice e kafiru wala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wajina ala ko valerite kafiri la ala bolo lagara do ko mijani yerete shiga e janko ka akabara pese e men islam akera junbo tige cogo ka boaro be pese ube to pese donc aya ne sania ka bo kuma suguma de kafiri kanuni kafiri supporteria ni kafiri jamana supporter sikana mo dola awa ibe ye mogo munun be ninke awota ke fo ngore kamade ka jiantere dro ku kala hara fere jinyama iba soro kafiru nunu aye jian masalaha don jiantere don jian nin jian wori nunu ni jian lafiya do de soro e dro abutanu silama jamana kanode dina ko yerete jiantere
kajian na fadro abe kafiru fasamantia silamuka wala fule kafo mu'mini ale de ye moye nimbe min na kafiri ye suude suni nyanama ye kelenya ulu te kelenya inna allah ala yushmi man yasau ala be de be mogo lame qur'ana la na be qur'ana me kabara kenai wama anta bi muslimin man fil qubur muhammad mogo munum be kaburula ewa ete sheku lame kuma la de inna allah yushmi man yasau ay yahdihim ila sima'il hujjati ila sama'il hujjati wa qabulha wa li'inqiyad laha ala debe mogo lameni qur'anai akure munye ala debe mogo kanda kata qur'ana ka hujawna ka dalila lameni ma ani kumina ani ka yire kolunye mogo minni ala yajiya wama anta bi muslimin man fil qubur ay kama la yantafi al amwat ba'da mautihim awa abe komi ni sun salen kofe nu teseka yire nafani qur'ana chomi wa sayruratihim ila quburihim awa nu labana kado ka kaburula ni wajuli teseka ulun nafa chomi de wa hum kufaru bil hidayati wa da'wati ilayhi kajalika haula al mushrikuna awa ni kafiri sara a kafiri lama asara abaka kaburu kono ni ta itara qur'ana kala oka oto me chogomi de qur'ana to nafa chogomi de ni mushriki munu fure nyana ma yala fona ni qur'ana be kaluka numa mina uni kafiri munu be kaburu kono be de kelenya alladhina kutiba alaihim saghawatu kafiri munu ne ala yakunna ngoya de sabuye la hilata laka fihim ferete boloko be sika nunun kanda de wala testatiu hidayatahum itise ka nunun kanda de nunun be komi de kafiru munun sara nube kaburu kono ni tara jowlu kunna ka qur'ana fuye ku waju uta me chogomi atuna fa chogomi de woni mushriki munun fune fula nu banna itama nu banna qur'ana te ulu fana na fo chogo kelendel ninne alay mo gomi asabe mo gomi ka ko jahannaba dendo kafile e ka wajulu te se ko no fa ku atese ka fuyi nyuma fere ti bolo kulu kanda ni mushriki munun fule ninye ni bake ka qur'ana kalu ko bake kabba uyo chiko kelende de donc mbaluma do be de la kenini aya de ko kaburu dunke ute foyi me ko ala ko ma anta bi muslimi man fil qubur ko mo munun be kaburu la etese ka kuma la etese ka kuma fo nulu ba me ko ni sara ko ite femme bo sosoli chama be ni na dorki bo bolo me dorki ko kuma sahale nye minye dele la unana yoromi ku be kuma munume ubo me de la mana yoromi ambo doni to ala bolo parce que ewa kaburu kanyana maya hayatum barjariya do mo ci tala halado ni ala yire krem pewte de la juma misali la ci ren ko nanye su sutura anyan ko di dro a tilo be anka samara kauna an sagito malikiya fula fana be dugu kolo fara kana ma ka wuli ka sigi ka nyenenka asabatira be nunu me ubatume de la sabatira nina amba fu ni su sutura la munun tara su bila na ya sutura sagito abaka samara kaume o sabatira te sa salem kono ani badri dunke tumamu ye badri kafiru ewa salem ko fe uyu be fara nyogon ka dinga ba kono ka bogo sagi wuda ciden jora udala awa ko makka kafirun alaje janga kata min lahiru tawiya ya soro cinyayewa ayedde me min ko lahiru tanne ne inta soro cinyay ne ta bora anyala atabe chokodi umaru kwama akunu nunye jifawde nunu sara kabawte foyime akoyita me katemu kamewte sekin jabire asabatira nunu nyen nimme uba mame asabatira nunu nyen nimme haka jakata nin chokola duru delila sabatila yoromi ko sube kuma mimme abame delama sabati yoromi kabo mimme amba ko to la bulu parce que kaburu ko yede hayatum barjariya de do nyana ma yasugumindo ala yere de ba ado ala bese ka ke su do ya be kuma do me ala bese ka ke su do fana te kuma do me abe kuma anye min fo odo kaburu la jaba fule adogolende be hada maden na lesirila ha me ala ba do bo hada maden ba me
ki wajuna ki tasina ndella ka fu yaw don ko Sheikh Abdallah Bumbaji yo jabi ay kitabu min fo fana nya nyini ka kitabu soro nya chaman soro kuno kitabu dobe ube nye qisa min fo bo fo kuno ha suwalatu ibn wahfi nim fana kitabu nyumayde al wahf al qahtani nim fatura nay hisini muslimun nonun dila Bumbaji ka kalanden do do atumbe Bumbaji koro Bumbaji be nyinin kalimu nun jabe abu sabe qisa munun umbe ke Bumbaji be kuma munun fo baro munun fo abu sabe iba soro o kitabu kono qisa muna yumina Bumbaji la suwalatu ibn wahf Bumbaji dode nana Bumbaji ma ko aletene muso ndella ka kuma infoya ko afatule ni sambi nani sambi nani kofe sufela la ni mugo munun tara kaburu sola ko aka kaburu kulo kambe bo akono wen ninfo abali masuru nye min tene musoro ya fo ko ikatene muso ka kaburu o ko sufela la ni tara kaburu la ko kulo kande baka kaburu kono de ale yere fule kana fo Bumbaji de ako Bumbaji man ninfo la ale ye kachaya ko sufela dola ko ale yere tara sufela la ka kaburu la kwa ya soro mugo ya fo chogo me abo chogola kulo kande baka kaburu ngono anana kan ni fo Bumbaji me ako okofe ko atara shege akatene muso ka kola kanyana mala ukwa tunte jakabo akanna folo dela kwa tunte jakabo akanna folo Bumbaji yene njaba ko ni nyogona beke ode ya to aye ewa buna rajaba ka kitabu yufo ahwali al-qubur kitabu nto yode ayo kitabu mfa nyogona chama mba kono o kaburu la jaba ala beseka suudo ke abe kuma dome ala beseka ke fana ewa janga kata suudo ka janga kata kaburu kono ala beseka mo do boa kalama purki wajunai ka timata sini wajuye parce que nyini kali nyere Bumbaji nyenni nya lamme abolode sani ne kay kitabu la nya lamme abola akaka setira dore nana ko ale ka sobe kaburu kerefe ko su laba ko nguna kando be bo kaburu la kanalema ko yalo beke wa ko odi ato yenen kisafu akwa beke akwa nyogona beke ala bake tasini wajuli au nyana mawu ya beseka janto yere la chogomi ala kan kisala kan tagala kala banyembali mo إن أنت إلا نذير إن أنت إلا نذير محمد إتي فويه فو بغبالي كلا كم هو بغبال إن أنت إلا نذير أي إنما عليك البلاغ والإنذار لا يرموني محمد min be eka bagabagalini laseli ani bagabagali ode be eka wallahu yudillu man yasau wa yahdi man yasau eka bagabagalin ko fe ala de be mo kanda min kanda ala jia ala de be mo fili min filile ala jia donc hadamade ni ekera wajuru kila ni dawa kila ni nyamar kila ni balidi kila ni be ewa dawa inke ala de kama ni mugo mimmi ka kuma mina ibe dusu kasi ala ka kuma mina bariyala me an to do chaman taye munye ni ale ye kuma min fo mugo ma mina ale be dimi munna ne ka kuma ma mina doni ke ba ko ni dimina na yire de ye dro ete wodele ka te kata alama e ba ke ka wodele ke kata yire de ma ete wodele ka kata alama de udu ila sabili rabbika itigi ala de ka kuma fora itigi ala wele ke kata itigi ala buno semino yo de difference akoni mugo ye ni ale ye kuma fodro mugo ma ale ka kuma mina abe dimi koro ko pasigi ne ka kuma ma mina ako ye wele ke la de kata yere ma ni te wele ke la kata ala ma me ni mugo mi ni e diminana re ala tami sagira ubanna ala tami man diminana ala de ubanna ala tamina wala e wele ke la kata ala ma wele ke katalama me kana dimi yere de ko pasige ne ka kuma mamina ni yo ke dro e ba ke ka wele ke katiyere de ma ani ka do fana
mogo munun kausa ala ye mogo munun dila kama kuci bede yewluka kuma mina bede so na cide untama o bebe so tama chogodi ba fo chogodi ko beke tamina ko mogo mi ma tamina dora me tata kele bina ce o bisika ke chogodi ta yede ewa cide nyere min fulene nya ala ko foita ale kanilla selini bagbalite me minye kandai ale de be mogo kanda minya ji ale de be mogo fili minya ji fana taye itaye foli de do me minye ka do mogo dusukun kono ka swamo ka barake na wote bolo o be ala de bolo ye ala de ka bare wote ala wote e bolo oto ala bolo taye minye dron ka ala tafo ala kote ci den kote ala fahamu salafu salih taye ninde ni minya ta alhamdulillah ni mi mata yitake إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ألا كتير من يجيني تنياده بشيرا جمعي أي بشيرا للمؤمنين ika muminin ni sonja ni mogo munun tugure ko dara ila dara qur'ana dara alala ka dalla gara kola ne ala be sara min duma jinya kono ani la gara ikun ni sonja noye on najira lil kafirina ani kake bagabali kala kafiru fanaye munun banna alama banna la tamu banna qur'ana ma uye galontiga ya u bagabaga de alaka janga kata ubaga alaka janga kata minna ba Allah su majiya kuno ni lagara ubaga ma wa immi ummati illa qala fiha najiru man to shide matte minne alama baga bali kala tuma ay min ummatin qalat min bani adama illa wa qad basa Allah ta'ala ilayhim nuzura wa immi ummati illa qala fiha najir mana manton shide matte men manton temenawla funni alay bagabal kala de chuma min bu bagaba wa jaha anhum ilalan ani munum be sababu jugun na bu ulata kabu ubolo kama qala taala nimbe ko men ala ko masamin kortaleno inma anta munjiru wa likulli qaumi hadi akom mamore bagabali kala de bagabali kala jamakulu temena mogo temena ne ala ye kanda baga de do ci oma min be sira yurula wali ayatu fi haja kashiratu aya munun nana ni na nyogona la kayira manton side mateme ni ci de maciula waya kacha qur'ana kono donc o de ato ci dem fana cira nim manton aha وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير وإن يكذبوك محمد نوي إقلون تكيا فقد كذب الذين من قبلهم mogo munun temena wulunye ufana yu kachide ungalon tigaya dewo jaatum rusul bil bayinati ulu fana kachide unni della jele unde nanuma nimbe de kachide ndususuma ani ka kuraji dama aka wulelela kana jokuraje parce que makan kafiru ye chide ngalon tigaya de kwa be akika min fo ko ngalondo kwa ye kurana tiga kunna ko ala mafo ala ko chide ma ni kam mogo yi galon tigaya ka cide ngalon tiga ya madda mine ka mogo la koy jamakulu munun temena fana ka mogo unye ne ala ye cide munun chuma ni della jela unye yu galon tiga ya de wa hiya al muajjijatu al barihatu wal adillatu al qati'atu cide munun temena uni della jela unde nana o ka mogo uma ani muajjijaw ani della munun bangalendo unu nanu ka mogo uma de uyu galon tigaya obi juburi awo ni kitabu fana nanuma wa hiya al-kutubu ini kitabu fana nanuma wa bil kitabil munir ay al-wadih al-bayyin
ini kitabu fana nanuma kitabu munun jelendo o bangalendo me uyu galon tigaya nimbeka summa akhajatu allazina kafaru o kofe mugo munun kafiriyara ni cidew ni nin della jelew nanuma uyu galon tigaya ka munun kafira ne ala yumina ay wama haja kullihi kajaba ulaika rusuluhum kafara nimbeka cide munun ciru man ne ala yire ka della jelew ndi cidew makanauma ka kitabu ndi cidew makanauma o beka uyu ka cidew galon tigaya kajaba kullu ما وما حاجة كله كجب أولئك ورسلهم كفر النبكة مغمون تمنا ويوكا تشيدون غرون تريا النبكة فيما جاوهم به تشيدون نمون نانا أما ويوكا لون ترياكا فأخجتهم نألا يومنا أي بالإقاب والنكال نألا يومنا نلا جابايا أني نيانجلي فكيف كان النكير وكا تشيدون غرون تريا نألا ينكرو ياكا أوكا تشغلي أي فكيف رأيت إنكار عليهم عجيما شديدا بليغا إن ألك النكر عليه إيا يوكا تشغلي ne alaka nankari yali bonyanu ukade ne alaka nankari yali agele yaru kare kaset gele yan dambe manyu halaki wala ne e mogo e fana ka mogo yigalon tigaya o kani toro e ka ke munyu bagay e ka ke sabale bagay munu nyu ka ci de ngalon tigara ne ala yu halakiyo donc wi kam mogo fana nu matubu me galon tigali mbla halaki beno fana ma badri do fana ta kira jumay mu ta soroya ya soroy alaka hakil mandama subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk تفسير سورة الفاتر أنبنا ولني آيتان فلانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك